Sine! Nema korištenja mobitela u autu. A ti... Daj vam. Dosta. Tata. Otkud mi mobitel u Pa, ruci? meni prigovaraš. Dobro, evo ti ga. Ne? Gdje si, sine? Šta je bilo? Pao sam, čovječe. Pao Sve me boli, ono, i gumu sam zeznuo. Joj, pa... Ili mi možeš pomoći, molim te, već drugi put da sam pao. Znam, sine. Znaš kako ću ti najbolje pomoći? Ne znam, ali aj, please. Daj mi taj mobitel i sad malo živi bez njega i popravi bicikl. Pa nije... Znam ja zašto si pao. Zato jer buljiš u to govno. Aj zdravo. Au, tata. Šta ti je, čovječe? Gdje se to snima video? Šta se radi? I gdje stojiš ti? Na čemu stojiš? Pa tu na Na podu. čemu stojiš, pitam? Na podu. Na podu. Nije na podu, nego na pruzi. Aha. Pa šta onda? Pa šta onda? Sad si mogu nastradat. Pogledaj ga. Pogledaj ga. Kad se najmanje nadaš, imaš sreću da je sad na drugoj skretnici. Pazit moraš. Tata, odi da snimimo video sad konačno, evo. Nemoj, sine, tu je cesta i pločnik, ali baš ako zato, neko naiđe. Ne, baš zato jer je ono moraš dobro... gledati dobro ispred sve kao sebe, ne poštovanje, možeš. Eto ti video, crni video.